sallallahu alaihi wasallam tukusima Allah subhanahu wa ta'ala tusima mwihanji watuhangire tugabirira amagara tugabirira ekicyonco ekitine ndijo wena ari kubasa cyereza kandi tumushaba Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo abase kutwongera ekicyonco ecyompaho ecyamagara niwe abari Sky TV abari tureba buri wa katano shaha 10 nituba turi aha mpato bayigaranjwireho turi aha kubasa kugamba hakintu kikuba kiriho umuryo akukire umuryo bubwire na nabasheka abumutano bishini kutangira n'ikiramuso jarugiro wa mukama ruhange kiri kwera icyo bugwaje kiri kwendeza okuhangara kurunjo munso mumpa yino businjo yino mashimirwa yino matwenje minji kiri kugira ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, amurebi witari kutureba Sky TV ni twenda kwizusa ngo erizo boro akatano waboryo mujuma basheka babasa kushomesa ibintu byinji alhamdulillah babasa kushomera mu mizigiti tuherire na munongeri mu abakushomesa umundi mizitu abantu bitu babunyoro bakubasa kuba bashomesa mu runyoro abantu bitu ba toro bakubasa kuba bashomesa mu rutoro abantu bitu ba hakasese rwenzori abakonjo kuba bashomesa obusere obukire ebyo abashomesa mu rukonjo nicyo kinkumanyisa abantu bitu ba kigezi kubasa kushomesa mu rufumbya n'urukiga nabitu muri nkore ecyo nitugira ngo nigwe muranga ngo tukugezaho kutera na munonga aba baronya kitara dawa nicyo kiba kuba ni bagezaho kuba ni bagamba kugira ngo abantu tubiyegese umundi mizabo tubase babase kwetegereza ibigambo ya mukama ruhanga nangwana naho mushijo mwakabuza tikunka kiretera nibateke mizindaro aha muzigiti bakagihanika higuru niki baba nibaza kuba ni bagamba mu rurimi kandi rw'abantu batarakenge akambuza kabuzwa kompaho nakarebera kimuntu umuntu yana haniko muzindaro akateka ho munara akagaruka konka kandi akahena yakore kintu kirungi munonga konka kakwendera nagambira ho bigambe byo muntu atakubasa kucenga kandi nayakora busha so tujya ngo tugende na nekigenderwa ekigenderwa cy'imizindaro gihanika yiguro minara no kwenda ngo abantu babase kurira babase kucenga babase kumanya konga kandi wagwato kabishereka umurimo rubatarabicenge mutahi waje rinjanti no bawakora busha tugira ngo nikirungi munonga abari kushomesa twagumane tushomesa mu ndimi z'abantu bakubasa kwetegereza z'abantu bakubasa kucenga kugira tubase kushuganisa abantu tubase kuretera bugwaje abantu babase kumuhumurizibwa na nibigambo bya mukama ruhanga bwo kwe bigambo bibagamba bibaga bitari byabo Sheikh irizoba lamusaha abantu twatayisa Sheikh Suraiti Nsamba ogu no warunya kitara umuntu mukuru murunya kitara dawa ya komiti ya dawa manyaro ya kitara ine departments nyingi konka ya dawa specifically ogu no hari inshallah nitugumana tureta y'abantu bamwe kurugiriro mu bantu na nemihango ninga shiba kuba ni bintu bukugu werizo bogu no mushomesa alhamdulillah kanshomesa kandi ashomisa n'abantu bingi ya konka nitwendera izoba ni wabase kushomesa abase kwerekereza nibata okoshimwe kubano yitwazaje ninga shokoshimwe kubano twaza abazire bawe buri umwe na ino muzire nibabasa kuba bafire nibabasa kuba bakiriho nibabasa kuba bari abasilamu nibabasa kuba batari basilamu aho niho turabe nitutambura then uko mwani wo muzire umwana nice cyoshimwe kubano mukorera na munonga umbwire bwe cy'umuntu nk'iki Sheikh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Twakwakira nanka nanyenda kubanza twamanya aha hori kuruga kasozi madarasati nuru madarasati manya shuhadai manya Aisha Garuzi Nyamitanga secondary mina muri muta nyabibiro amazina ganje nko kubaga gamba ni Sheikh Suraiti Nsamba yo mushomesa mazire mu bwire buringwa myaka hihi 13. Oh mashallah nikasomesa madrasati nuru islamia na shuhati ndia shuhada Islamic Secondary School ni shomesa nchigeni ni shomesa ni sima mukama ruhanga kumpereza magara nimbasa kugumanimpa ni shomesa ibigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala namwe no muramukutuiza nagwe wabazire zire
osemerere kumurabyota tutakagera hamuramwa twanitwenda obanza tuherezeho ikimuni kitamburo aho abuseri aho amashomero bwitu nicyo kiriyo ikitambura hati n'abana bariyo bazo mu kihumuro okay abana bariyo bazire nibatwara abana babo konkani nyenda bazire mu kimanye abana bahumura konkati bahumura gukora imirimo y'umuka tibahumura kuguma mu bitabo byabo bahumura kugira ngo tubakuza kuzahishomero kabari y'umuka abana mu bafeho munonga abana mbegese mirumo abana baguma mu bitabo byabo basome mwana zigarukamu aize akiri murungi akiri no kumanya ahubwo umwana wamukwata kandi ukamuteka mu mirimo ubundi atatunga bwire bwo kushoma kandi kwakuza naje yakerenyire ikihumburo kimazire nikiza kumara amezi abiri mwana naiza atakine kanto mu mutwe kino mwana atunge programu amanyengo mukasese nakero mukasese ni kuna kumukeza kusala subhi ni kwata ho bitabo byanje ndabamyo okumara dakika kama 13 abona kuza kore mirimo y'umuka kandi nkatebe nkanisemiko emirimo y'umuka kuzamu no kushoma kwanje amin. Ebyo nibyo bigambo byatureta aha topiki ninga muramagwe rizoba ibigambo byagamba sheka nibitureta bitusindika bitureta aha muramagwe rizoba nitugamba aha bazire ni twenda kureba abazire niki abazire niki sheka twagamba abazire mu ruharabu nico kiri ni mu mbere za burije abantu bakacenga bati mu ruharabu nico walidain abazire babiri okay bomwa abantu itwe karugo mu bantu babiri mama na tata abazire babiri nabwo ndekintu kikuru munonga abamwana okay umwana atakubasa kuzo munsi umwana atarugira abazire babiri yes umwana abazire babiri ngo bakumreto munsi njo kureba Allah subhanahu wa ta'ala kigambo cy'abazira akakigamba ho munonga yagira ngo waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan yes ruhanga katuzibira kuramye kintu cyona kawe waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu akatuzibira kuramye kintu cyone kiri munsi na wakireba kiri kihango kita na wakireba kikakutangaza kunkatusemirire kukiramya ngo kutukuramya Allah subhanahu wa ta'ala bil walidayni ihsan yamaze kugamba ku kigambo cyo kuramya yagaruraho abazire babiri yes abazire babiri usemirire kubaramya je ababo kuba muzire niwe yakuresiro munsi ukabire nobamu ntureba hati abana bingi ubundi nibafera umunda amwenda nibazihamu azatwarenda ajihamu yes omukazi azara omwana nago mutoyi omukazi azara omwana amira pires atakwenda ngo atungenda ati we mama wawe kwakuba yakuzire shemerere kumutwara nk'ekintu kikuru tata wawe kwakuba yakuzire akakushomesa akakureberera kurumbuto shemerere kumutwara nk'ekintu kikuru icyo abana abakukiro wingi tibakukitwara nk'ekikuru uzire n'ekintu kikuru munonga ahamagara gawe uzire n'ekintu kikuru aha mwana omuzire n'ekintu kikuru kugira ngo niwe yakuresira munsi yes tokureba muzire nko kwakusha kunka kimanye ngo niwe yakuresira munsi wa Allah subhanahu wa ta'ala kuye kutwabire ntuzo munsi turakoze application turasabiri Allah subhanahu wa ta'ala na nozarwa umfamire we hange yakwenda yes itali yawe ngo kuyokwenda Allah subhanahu wa ta'ala yakwenda bazore Allah ni wari kucyozinga na family yo yino kwijamo nechike cyo yino kwijamo no mu kicweka family yeji omukichwekechi abazire bati hati wo muzire wawe wayigomba babanda bazira abantu kashangori kibi munonga kugira ngo ndi mutabani wananka
abantu nibetera abagiga Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatutuzibira munonga akatugira ngo takwiza kutunga jana ngo umuntu akweyita mutabani wananka atari weye subhanallah shuwa ukweyita mutabani wananka na Allah subhanahu wa ta'ala akatutuzibira Qur'an ukweyita mutabani wananka kunkutari mwana we abo kugira ngo mureba n'umusize w'ikitinisa aine sente ari umufamile mpango ukeyita mutabani wananka niho Allah rigama mtima kana Muhammad aba ahdi min ar-rijal icyo nikigamba kugira ngo titata wabana tarazire bana abatari beye abana beye abakiro bingi bakazaba bafa Zaid ibn Harith nka Zaid nore bakakuruwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata baharabu bona bakani bamwete ibn Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala niko kuleta aya ekusibira kweto mwana okweto mwana ari weye akamweto weye hati nico tusubire kugira ngo ndi mutabani wananka nari ndi muhara wananka kuto kuchimanya ngo tiwe muzire wawe numango cyo kintu akisha ubusiramu bukatangira cinji because hati nicubanyisa ngo aba bana uturi kukuza bakubire nibagabana n'abana ebyo busika turebire abantu binji kuzo mwana n'ekintu kirungi urebera umwana atari wawe n'ekintu kikuru tora no mwana ukadopting kirebere ukamureta umukoka murebera n'ikirungi kikuru nubasa kumwita umwana wawe kuko kucimanya ngo umwana oguto wawe tari mu family y'abana bawe yo yahanga hari yes Kazi yani weye mweta mutabani wanje ngo mutabani wanje ukamhandika no mu kitabo cyawe nti abana benyine ne baba nabo kamuteka okay alhamdulillah ejicunga bantu bamukama ni inkuru munonga isheka yagambaho abo kuba tugiremo mu family conflicts twashanga hamwe umuntu kakumara kufa nangwito munonga binjini batweta kugira ngo urisheka nkakureba Sky TV yije tuyabisheka nkakureba YouTube yije tuyambe bebintu tugira mu binte byompaho ubumwe twayikanga turi kwetenga ngo abantu bashimikwa ni babimanya kugira ngo tibe tushimirire kuba no himbisiriza mwana munonga okamupromisinga byinji okamutwara ngo ndakira abandi abana akayikana kutwara hakiza abandi n'ikintu kibimunonga abo kuba iwe omwana wabo mureberire okukimanya nguto wawe oshemerere kumuhereza kashe yake aharubazu aho kubiwe ko rugo munsi bashe kuba babizi kubikubariza kugabe ibintu by'abana babasigire basanga ngo umwana atari wa tubari muhereza abo kuba obusiramu tubukumuhereza ikunka wagira ngo ka politically ya mwana wanje no kareba ndi naka kuhereza ummagaraganje nchikurire ati ko kurugo munsi tukamwihaho wali wakamahire okay korora nempapura n'endagana ukawanguma na wote mwana no aliyo mbana banje itokuturisanga umwana ogwata atine nyina wa mzire ngo kashwera nyina wazara umwana ogwe tugira ngo umwana actually Sheikh agumiza mu na n'ikinde kizibo cy'abasilamu batungiremo ibihinaho tubintu tuzokumpa abantu bangambira nshonga ese tugigambireho konka n'inyenda ojongerana n'abandi abakutureba nabo bagimanye nubwo rabiya betari munonga ha topic yitu konka ngu cyo nikije kita omuzire okushanga nakwata abana kabagabira ahuriri Bogwa tubyine munonga aho mutawuni wari akwa umuzira kwata umwana amuhereze iki akwatije amuhereza ashanga abandi ataba konga kandi tukika umuzire yamara kufa tukika kubaganisa kandi yekangana bari abo yahire kandi nibendana naka kace ngo bagaruke bakabagana enshobyejo abasiza abazire ntugikora munonga umwana nabasa kushemeza
agurira akamotoka yari akureberere hati omwana omukizali batahibe usange wamuhereze iki hati ko kufoka rubomunsi omukugaba ebintu kandi uko mwana uwanyire binajya munye wero tata akampereza akikurire ati omukugabana nitekwa kugabana nabatahi banje ati cyo kintu kikire omuzire toshemerere kuhereza mwana wawe kintu cyona wabo uhurire wabo kuchimanya gukora urugo mu nsaya alyagabana mu bintu byawe yes waba no muhereza ngo kumutiza mwana wanje nureba nti teka hariya akazu kawe tinakweza kungayombeka wakazu kawe hati kori kwa ya umuzire kwa kufa kutukubani tugaba na hariya hayi nakajo naho nituhaga then hati tuba turiho twamuhereza twamuhereza twamwongerera twasanga ikintu ekiyabire nakozesa nicyango munonga tukitora tucendeza konka wagira oti namuhereza yatamune migorora ebintu bireba munonga itugaba ebintu by'abantu byabafu bakira kuteganisa kugira ngo niwe tata akampereza ahurire hati nintekwa kugabana nabatahi banje icyo kintu tukikire nabyo bazire nimbahana n'injyasiriza no kubihanangisiriza waba no indagaba waba inabana batanu waba no gaba plots ni plots from town nyingi bana babona batanu bahereze plots zikwinganingana zasigara bari bagabana nizo bari gabana konka wagira ngo nyahereza hogu namuhereza ya emizige ebiri eshatu ena kandi kwari fana wari yaga kundi rubana rugiro munsi bacyurire na baryaga ukabagabagane abana noza kubaritira kukondana abo kuba mwana naba naza kutwara ibintu bingi batahibe barugire mwa Sheikh onanka aha abazire na mnonga twina bazire bebika bibiri iwe wenyine wabatematemire mu wa leta mu mama wagaruka wa leta mu natata bebiro abana wakwatacho kugira ngo wakadha rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan aho Allah kagita bazire bona kugira ngo twino kwani twarebera konka titwatematema mama tushome kwani tumukunda kikwingana ki tata tushome kwani tumukunda kikwingana ki umuhadisi wentuma ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam umusizo mwakiza yambuzo mba sahaba ya Rasulullah man ahqqu nas bi husni sahaba Allah ni nyendonga mbere cyo wonshemerwe kurana w'umukwano akaba munywani wanje mnonga yambira ati ummuka yakwiyahirize yambuza thumma man kando ndizo no yambira ati ummuka yambuza thumma man kando ndizo na yambira ummuka ari kumanyisa mama wawe urudi ngahi eshatu hata murundi gwa kana yambuza thumma man kando ndizo no yambira thumma aboka amurundo gwa kana amurundo gwa kana so 1 out of 4 ejono yo ya tata chikumanyisanga mama wawe ainenkiso yamani ahatata mama wawe akore ibintu bingi ahamagara gawe yes ni wakonsi ecya kabiri na turana wo munda ye imyezi mwenda hati usanga oriyomwe ahamagarage umuyonka ukimara kumurugamo stilo umuyonka imyaka 2 necweka ato omuzire wo musiza we eceye no ko omwana namurebera yaherize kuzaho konkana wona hereza kuhirebera nyina konkana nawe narebera nyina takubasa kurebera nyina w'umwana nkanyina w'umwana kwa kurebera umwana niwe ari kumanya uko kukirebe kumanya uko kurara kumanya abo kwa tureba bakaza bakiro bingi baba binenda na tamwa kurya naryitaka usanga nariyo biyembe bibisi mwe abwaci
abo kuja abwende eriya abandi n'abantu bo mu byalo omwe babibazi n'ibindi ate ekyo ahamusiiza nkiba kitalo omusiiza n'ekye n'ogwo kulonda sente hata kumanya buzibu bwa mama kuba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagizire ngu omwana shimwe kunda nyina kundi eshatu utata bukaba umurundi gwa kanya nabwe ekyo wabo ine cyo kwenda kolera bazire bawe mama ni wakubanza first priority musubire kubera kuhereza mama katugirengwa bazire kuba batanire wayenda kubombekera ushimire ko kubanza kombekera mama okamubombekera tata kandi bari bombe umunzo wako icyo izire nacyo munshaho kubano bagabira ushimire ecya mama kimire kuba kirabo cyaho tata tuwaza kuleta imihondano tumanyi buto kuzagamba ngutata nakwereze emitwalo 5 mama nakwereze 2 nuba nomanye cyo gukora nomusimbe kikubone kuri enyuma muri wita Sky TV turi aha program ya Islamic Hour buri shayi 10 tuba turi yahampaha kurebekana ngo twabasa kuhereza wabasa kujye cyuwayega na munonga abana b'umugirumbi humuro kugira ngo mubase okumanya nibihe bimwino korera naho turi aha kintu abazire wabatematema naho turi n'abazire abatari basilamu aho kushanga ngo mama ati musilamu tata no musilamu ninga tata ati musilamu mama no musilamu aho ho turi abo nabakabiri ikigambo cyo muzire na yabari musilamu na yabatari musilamu nabari muzire nabari muzire wawe niwe yakuzire niwe yakuzire omunsi yes hari abasigazi nari abisike mpangare ako kureba obusilamu niyo dini ekire arugomo omudini ye yazirwe obusilamu yes ekintu kikuru munonga ukawata obusilamu ukagezaho kuboreka abazire bawe bakajya ngunga tukureba nari tukwikiriza ko abazire bawe kusigara nokora byona ebyo gukora abazire bawe yes tata kurabe obere niwo kumurebera niwo kumugurira empare niwo kumugurira sati na wasilamu ko ino kusigara no korecho usemereye kumurebera kuko wabire no murebera abiji bakaba tujya ngo abo nawe kafiri manya nayo ndebe aha icyo ne sambi kandi abakukiro winja abakukira gambe bigambo nkebyo bundi nabatasomire munonga ngo muzire abo kubanye turebana Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ishe wa mukurize abo kubishe wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afakiri umwana Abdallah afakiri umwana akacyata kazirwe akafata kazirwe akafata kazirwe nyina niwe yafira ari umwana na kabayi nenda yamezi abiri madiyafa Muhammad akazabwa tararebira arishe hato wa mukurizo mba mukurize arimu Abu Talib ni Abu Talib ishento ishento akango tarasira mukiri ka Muhammad tayinahu yamuzumire akamurabyaje na mbwenu omusilamu history y'obusilamu twinemu omwaka guba kweta amul huzn mwaka gwobusungu gwekiniga ninga okubonabona mwaka gukafiramu abantu babiri gukafiramu nebagweta amul huzn huzn gukafiramu abantu babiri gukafiramu Abu Talib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mto na Khadija muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azo mwaka yagweta amul huzn gwenaku gwamarira abokuba gobusasi afirwa mu abantu babiri abo cyangwa isiro mwaka gwenaku abokuba Abu Talib taharuho izoba neri Eliya disengo Muhammad abokuba nashomeso Islam kandi watari Muslim amuherezeyo
yakumurugamo taramurugiremo akasigara nakunda omwana we yamugira ngo ninza kurwanirira nuko ndabe morova ari umwana wo murumuna nuko ndabe ntikiriza dini yawe kandi ninza kurwanirira taroki ninza kwemerera ni wo buri kanya kabona hariho kintu cyone biza kuhikaho kibi ncyariho mpuriri nco kurebera abaharabu kuko Ubusilamu bukiza ibi bintu abantu kabata kubimanya Sheikh Ubusilamu bukiza buri busya hati abaharabu kuba Nabi Muhammad kuyagambira kigambo cy'Ubusilamu akubagira ngo rutekwa kuramya ruhango umwe abaharabu bakabine baruhanga bingi bakabine amasanamu y'abantu bakita batomura ni gogo n'amasanamu ebibumbe ningashi bakabine ibishane bakuramya nkaruhanga wabo hati abaharabu bagira ngo Muhammad kawiza n'ikintu kikuru munonga turugaba ruhanga babitu bona baruhanga omageze gawe nikijamo bona hona tuba tuzahari yomwe no tutakureba yagira ngo inna hada al-ajib mathmechi nchitangaza hati bagira ngo bazowa Abu Talib Abu Talib ntwenda utuyambe ntuza gukora buri kimwe cyona bako Abu Talib akabari umwebembezi yes ntuza kuhereza buri kimwe cyona kongo tuhereze Muhammad yo tumuteko mchome nar tumwite umbana umbasigazi bita bo kureba uyoro utorane mu musigazi wo kwenda agaruko gwa Muhammad yagira ngo ona kamuyabashema nyowe kwato mutabana wanyu mworore mureberere nko mwana rero wanje mwite nabwo cyo Morova atari Musilamu turebera haba atari Basilamu bari kubinga abana bahiza kusiramuka ecyo n'ikintu kibimunonga omwana ayino bugabe omwana yahiza kura ya simya ki 18 umwana nabaye no bugabe bwo kweturanira dini yakwenda omuziro ino kore kintu kikuru cyamanyo kureba waba noreba ngo dini yawe yorumu yekiri mworeka eki konka yareba ngo ikintu cyo kikiri tushimire kora ki tushimire kugira ngo unga mwana wanje wataho Ubusilamu utagarukaha utarukoreki nga icyo kintu kigwije okay so ujoniyo amule huzin eyi Nabi sallallahu alaihi wasallam ubu yatungirimo busasa bw'amani na nena kunyinji n'amarira n'amaziga ukurekana ngo ahabo kugira ngo akafero abantu be yabo ishento Abu Talib na numucyara we yingo mukazi we yo kubanza Khadija wabase kumuyamba omudawa ninga sho mukutambuza Ubusilamu okay so twatukiri aha batari Basilamu tukureba kandi yaba ariyo Musilamu konka ngo omwe aharibo niwe Musilamu ati twatwareba batari Basilamu aho kushanga ngo bazirebona ati Basilamu baba bombe batari Basilamu kusigara no barebera nkuko bire no barebera yaba ariyo omwe atari Musilamu atati Musilamu konka mama no Musilamu hati osemere kurebera tata okuya kurize byone byakwenda no bimukorera okureka kintu kimwe yakugambire kintu ekikutana n'edini yawe we nicyo utakora okay ubasha kuboye ne tata akunywa mawe yes hato mwana kugira omuzira kugira ngo mwana wanje noyiza konka onize nakacupa ka bia hato aho ushobora kumugambira tata ngambire nti nsabe bindi konka amarwa edini yetu tegichi twikiriza gakora cyo kweta twikiriza ganywa nanga kugurura nanye nimbanko wagira ki waganya Ubusilamu tuzibira kuri empunu
banzo gome hariya ubo cyari hariya kacha nanka yajya ngo nyizaniro otwizi to kunywiriho rindi kubi ningashi hati echo wakigamba kanshi ko yakugira ati nanisha ompa yakasente nze kwegurira atwarwa nacho ni is it the same ni echo no mugambira tata ni kereze sente bonkati nakweze sente zo kugura mama sente nazo kereza zikuyambe mwe notekwa kuba straight mwenu kumwereka iwahori ikoma sire na wagumena akimanya ngo mwana wanje icyamarwa takoragana naco yes mwana wanje icyamarwa tumwana asigara omuzira asigara nakima nchakarita kwiza kuteganisa okay tuze ahabana babato abatakashyira arevejo abagira mu bihumura bo wagambaho nibihe bitwexpectinga kuba ni bakorera abaziri ubwire bwijane butambura abana bato abataka abakiri bato ntumanyango hati obwire no kuhinga byaro binentoke binemisiri y'emitano twinenente binente binembuzi atomwana yazo mu cyaro ije mirimo yona asemere kugikora azochahinge agisembuzi agisente yes akure mirimo yonete kwetengeso muzire yagabo kuba je mirimo kugamuka school fees akakora ki akakumugabira ishomero yes hati wagira ngo mwana kagumo mukabyame kandi nte kwabakozi school fees neza kugumira yes umwana yagaruka mu cyaro wabwine mu abana bawe batanu mukanga bashatu bana abana kandi abakozi bakendeze abana bakora imirimo y'umuka barise bakore ki aka sente ko birenuza kurundana kereza abakozi kabagarura yishomera abantu reba bazire sente ni nyingi munonga ziba ku spending abakutwara abantu mu mashomero nanka turi wijano kigaruka aha bwaca abana bintu kuba nibashomesa abazire babedini aha bwaca bashimiye kuba bini kiba kuyamba abazire babo mukana munonga side y'edini hati wagambe cyo kugira ngo abana benshi basemerere kushoma edini kushomesa namuno abazo mu bihumuro abumwasinde komuka ni mu expecting aci umubana abona munongitwe nk'abazire bitu ubusema bakabutaha niyo cyo kureberaho tatu busirama akabutaha na mawaka yabutahire kandi yagaraka yabugamo wajereba hati inkanyo w'umutendekire ubwo umwana w'umutendekire ashohuire ningashaje arimo nashoma ni mu expecting aci ahamuzire enkorengana yogo mwana na numuziro riyo takumanya kusara takumanya kora ki nice kimwe ku expectinga hati kugira ngo omuzire omwana kamutwara mu ishomero rikusomesa ibintu bibiri omwana nashome dini ayazona hadisi yes tuseme tuzibasomisa mu cyaro tabula mu mashomero kugira ngo umwana ashomere korobera omuzire we yes umwana ashomere korobera omuzire we kuko nakambira ngo Allah akagira ngo wakaba rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana aka tusibira kukurama ikintu cyona kurekawe na nabazire babiri kubatwazaje na kugira ngo omuzire onoreba umwana omuzire kwa kugenda nakura ubundi bagenda batunga emizeyi babire batini yes sanga tata uburiya chai akaba najinywa sahina ati na idachere chai yes mama buriya biratakufayo kunkati na inda imbuga yegume kaji ati icyo nicyo bakugira ngo fa wa in abla bada billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma omuribo omu yaba ahikizemi akayukuru yes nija nakura ahaduhuma omwalimu aw kilahuma nari bombi babiri mwana ya omuzire yaba akuzire atakullahuma ufi
batungamu obuzeezezo otaligezaho kugambira ngo okubeshanya talikigeza awenki abokugira ngo niwe tibala kweshanyiza abo wabiro kiri muto tulina abaana ejo ni Qur'an ejo ni Qur'an niko kweriga nikwegamba ekyo noreba itwe tulina abaana nobasa kuzweka kaana okareberere oyinaho okutambula akaana kavule kagende kasitamu omuyondo obo wawakajweka ebintu bya white byaki sanya omwana nogaruka nomuzuura ogaruka omuzweka omwana hati noreba abazire babakazi omwana wakuza kutandika kurya omwana asiisa hari tokalya ebyokulya okureba nanka obucafu omwana nobanza ebyemmere wabirugaho kandi wagaruka omuri biriya ate ebyo byona tokubasa kwesanya mwana wawe ekyo hanga akutuzibira kukikola ki takullahuma uffin otaligezaho kugira ngo kawanganzya wareba kakagambo kakulugamu okimanya akakosa akagambo uffi kugira okeshanya just ekyo abandi kandi bayikahari bakayika kubajuma bakayika kubereka kusiba balance bakaza mu town bakaza mu za trading center abamwe basigaze tushemerirwe hata abana abamwe barumu hata abazire bine simu n'abana bine amasimu omuzire nabasa kuterera omwana akasimu asanga omundu esimu eri acharger aze kureba wasangeyo missed call tata niwe yanagamba ki arugeho tosemerirwe kukikola tokumanya tata bire nagamba ki muterere ombuze tata onsasire watere esimu ntagine kokati wano yenda ki nkoriya nakola ki naliba misi ntikumanya nagamba ki amurugaho tinyine bwire bweki tikyo ekintu nikibi munonga abokuba tokumanya tata we nabasa kubalire kubi kugira ngo omwana wange ndonderayo obuzuma nabasa kuba aine kyakugambira aine kyetengo ati waba otafiireyo oba wakora ekintu kibi munonga agamba uffi wamwesanya gezaho kureba kandi toshemereire kubipinga tata wawe waba utine sente asimu tata wawe muterere esimu direct ogamba nawe waza kumutera tekaho sente mama wawe waza kumutera tekaho ukabana abipingisha nari amutera ka message ya WhatsApp tatu lirota atyo ekyo bike kintu kikire ahamuzire ntubikora kunkati birungi muzire nutekwa kumutwala oli ekintu kikuru simu ombuze je ati tata nohurira noyetenga muki kubana wakakuyiiza omwana okukuza omwana n'ekintu kigumire abo kuba bana nicyo kiri wakullahuma qawlan karima ambe nabo ebigambo birungi omwana bikumugaruza amamaani omwana wanje akusabire by the way ekyo kintu waba otafiire eyo kureba ngo noyoroba ahamuzire wawe akusabire duwa n'ekintu kikuru munonga kubanga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agira ngo omu bintu ebitakugarwayo omiso ga Allah subhanahu wa ta'ala edduwa y'omuziri zire yasabira omwana we ejo ni hadith nabi sallallahu alaihi wasallam n'ebigambo ekintu ekitakugarwayo omiso ga Allah subhanahu wa ta'ala edduwa y'omuzire omuzire kwakuba nasabira omwana we nayaba omuzire nayaba atari musiramu nka wamukorera ekintu kirungi akasiima akakusabira Allah subhanahu wa ta'ala nayikiriza abo kuma hadisi nibagira ngo rida Allah
okusima kwa Allah walidaini yes kuli hagati n'okusima kw'abazaire babiri wasukti llah na n'obusungu bwa Allah ma sukti walidaini n'obusungu bw'abazaire babiri omuzaire yasiima wakorera ekintu akasiima akagira ngo mwana wange yebale munonga Ruhanga akwebembere yawe ekintu nikikulu munonga magara gawe na no business yawe yokukola na muno wareba omuntu wareba emirimo itakutamburaje wareba emirimo yawe itakutamburaje waba olina business waba olina ebintu byokukola byona emirimo itakutamburaje banze yebuze abazaire bange nimbala byanta otakagire mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kumusaba zo mu misho g'omuzaire ofukamira hansi tata nanisaba unsabire Ruhanga okuba ebintu byange nembikola tibikugenda gye nanisaba unsabire Allah subhanahu wa ta'ala mu yange nyorebere kusabira Allah subhanahu wa ta'ala naikiriza nicho ekigambo kya wakullahuma qawlan karima kugira ngu oyina okuba nobaha amasiko oyina okuba nobaha amashemererwa ashemerewe kuba nakureebamu buri yakureba akareba ebyomisho biboniire abingi naterera omuziire obwayine ebizibu oshanga bingi ekyo kyobagamba nibaterera abaziire babo biine ebizibu ebirungi tibakukira kubagambira n'ekintu kibi munonga okuba oyina ekintu kyona ekirungi ekiwatungamu omuziire kikabire kiri niwashemererwe kuba kubanza taata nari maama nsabira Ruhanga mpiire nagurayo akamotoka gambira maama akimanyi alhamdulillah mwana wange yebale kukola taata Ruhanga mpiire nayombekayo akazu nagura kapuloti yes omwana omuziire akusabira gye mwana wange yebale na waba nokibaasa omuziire mutwale omulambuzi yes areba apuloti wagigula muka wayenda ngu oyemarire omuziire atakumanya bintu byawe iwe n'omugambi wakora rosi ebizibu nibyo byori kutwarwa abaziire nandibu nindeeba mu kigambo ekyo wakullahuma qawlan karima nandibu nindeeba positivity ya Allah yakozise kugira ngo bahereze amashemererwa bahereze ebigambo birungi kugira ngo reka kuba n'ebizibu tubibahe konga kandi okukira mu ntonga bahereze ebintu agira amasiko agira okuhura na yesimisa omwana tahariho omuziire weena atakwenda ngu arebe omwana we yariki okureba abaziire nafayo aherera omwana omuziire takabire naherera omwana ekyakuronda muno okuherera omwana nkikira kuyamba omwana omwana wokuherera niwe kikuyamba abakuba ombwire bintu ebingi ebiturebire omuziire nosanga ali omu myaka 7 konka akushohoza za millions akuherera omwana w'emyaka 2 omwana naba naza kuyamba ky'omuziire ogwo naba tiine ekyakuza kuyamba omuziire ali omu myaka 7-8 aliyo ali arufu konka natunda ekibanza atwara omwana wa university ati nayenda omwana weeye amusigira amagara marungi asigare bulungi omunsi konka abantu abandi abakuteeka abaana abingi nibateekateeka ngu nashomerishe omwana nayeshomera abokuba hari ekyo tubya abakiga tuwaza kugira ngo wagamba bushanka abakiga okusoma nayeshomera omwana orya kwa heru ekyo kigambo nisheke wakigamba Sky TV byone byori kusoma noyeshomera tokushomera omuziire wawe nobwo arabe nayehanyaguza akajwara busha akaremwa kurya gye akaremwa kwesa hiti akajuta karungi buri kamwe kakuronda kona naronda ngo obase kushoma narondiwe ngo ukabage niwe uri ikigobamu ninga niwe uri kwihama ebirungi omuziire wawe tine cyamane cyari kuyihama kushoma kwawe tureba ba MPs abakutunga omusara gwahiguru ntureba abantu bingi usanga omuziire we ya ari kuriya
ariyo kazu katakurebeka wena marwana no kugira ngo umwana we yarije umwana wanje yayiguru umwana wanje arije ekyo nikimara Allah akbar n'ikintu kikuru munonga tutune kikubasa kumusasura noba waheza kutunga diguri wagizwire watandikire kora tata yafa wamuteka mu itaka hati sente zaza kuyambiwe yes ikintu cyona cyo kuza kuhereza tata ureka yaba kwa kuba ari umusilamu ari we dini yawe point enkuru hati no kusigara no musabira Allah subhanahu wa ta'ala ukasadaka ukajya huwa sadaka muzadarasa nabiya sadaka ukaherezayo ukakora gana kurungi n'abantu abiyabire nakoragana nabo ikintu kikuru munonga okay so ekikumanyisa ngu oshemerere kuba nokora ki nokora ebirungi ebikubaza kushemeza omuzire na munonga nkai aitomba muri nkore nosha mwineho okutekateka abazire banyu woyina kamotoka woyine transport sindi kiro muzire wawe obase kumwihanangiza kugira ngo abase nawe kweyongera ukora ki ashemererwe anyangu nkazara umwana areka kumureka burukanya akagumana arira ukasanga yiwe buri kimwe omukorije abana bawe no barebereraje ukayi waba oriyo wakureberira ukamunaga n'ikintu kikuru na muno ahati turiyo twine darasa tukugenda tukuza gukora ibiro byo kweza 2025 izo twine darasa mpango yes konaho twine mbasheki bingi okay abakuza kuba bari mu darasa egi bagamba ururimi rungamba turenda kushemerera kubayo tuhurire ibintu bingi ebikwata abazire ebikwata aha mirano gitu kubona no murano n'ekintu kikuru intuma ya ruhange kagamba umnonga kigamba abeneshona benenyoko semerera kubarabota kukoragana utanabo n'ibintu bingi munonga usilamu bwe bo nengesho sengesho na mbwenu wale bo musilamu atine ngesho amayengo busilamu takubumanya yakubi okimanye ngo gwakagwa musilamu hina kandi kuwa wagambire ka kugira ngo nanka obusilamu bo ebyabamwe abasilamu bari ikora na nyenzire kagamba aho nyuma we bimwe by'abasilamu bari ikora tibyo by'obusilamu buri kushomesa abo ukushanga narabya kuba bazirebeye manya tibasilamu konko kashanga nabeta bakafiri nabeta bahana takubareberera ebyo byo uri kuba nokora musilamu ebyo nibyawe nkiwe tibyo busilamu kiburigamba busilamu bwo nibugambe kindi iwe byo uri munokora n'ikindi nicyo kitukwenda ngo oyetegereze kandi cya kandi n'obujunanizi babwito okurebera abazire bitu kandi twatucyo makagitu gabazire rebekana ngo wabo muntu yorobi munonga bo muntu yorobi munonga kurebekana ngo twabasa akora ki wabasa korobeza abazire bawe babasa kugira babasa kushemererwa niwe aho omukukura kwawe nankeji wajya ngo mwineye darasa nimuza kuba nimushomesa aha bazire nimushomesa ribiha basheka nimbaha mundabe mwino twine basheka bingi okurugo mu mbarra nkasheka simu matovo ni shehe ogwe na amiri wa district aho twine shehe nyangene nawe ntuza kuba tumwine twine basheka bingi barho abara hariho rafate ubwo no muharabu naza ku tuza kuba nagamba ntugaruka mu byagamba abasheki bingi naza kuba barho n'icyo ngeri turi mu cyumuro tuba turi mu cyumuro cyena kweze eza batahi bitaba abakristali titwe tuza kuba twine darasa yaho tarokwe kwasa kandi ninzekatekana n'abatari basilamu ni mubenda ngumba babeho babase kushopa emane dini y'Obusiramu ni dini y'abantu bona Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafata linnas
Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatumwaho abantu bona. Yes, yes, yes. Kole ko omuntu otakeetegereze Busiraamu ni wakugira ngo Muhammad ni w'Abasiraamu. Hariho ahari kugira nti wama arsalnaka illa kafatan linnas. Ndakutumire kuleka nkakutuma mu bantu bona bashira wa nadhira. Oriyo mushamis ori kubashemeza kubahereza amasiko. Zakutunge jana na nukubatinisa mu kubarayange ejo umahisa buri muntu wena na ikizi bwo okurya no kunywa biro ebyo kunywa biroho ebyo kurya biroho utakayikwasa mukunda azokwe nibaza kunyisenzara nyine mukasente ko kutunga entanda yo koma ebyo kurya biroho ebyo kunywa biroho. Na munonga mutahi wanje iwe uri kushomesa abana ubwo abana bari mu cyumuro niwe yerekana ngo uje washoma echa kandi ngo abana banyu bamwe ni tubani bo barabe ni bashomesa yija ureba umwana wawe nawe ecyarashomesa bwo kuba ni twenda twirizo chance abana bitwabo nabo babase kugira ibashomesaho basheka batandika kubacekinga kubakebera kureba ebibashomire nibyo ebyakubasa kushomesa nibyo numanya no shomesa umwana hishomero kunga obumwe n'utakamanyo bayabikwata obate umwe abana ni surprising aheru abazire ushanga umwana wabera rinkata ari serious kandi ari we yaba umuntu w'umugasho usanga umwana ari sharp kandi ataruga yabura so mukizire mwiza mureba abana banyu ebashomere yaba nibaza kubiteko mukora barakallahu tukuhendera akadekika kamwe bubiri ahananka aha uri kuhendera mushomo gw'abazire niki ecyo uri kwehanangiriza abazire na munonga ahabana abashuyigwe abana baba barugiro maka bo kwa ntucaraga kurebana n'abaziri na nabantu bagambeho kutukuyika na munonga itumuri inkore ushanga abazire ni bajugisa konka njugano zone nizizo watata mama akiraga kusigara inyuma ni nyenda na hawo mpo kigambe enjuga nezo wagira ngo mama tuino kumukunda kashatu konga kandi nushanga kingira kumwiki mama takira kurebekiramo wasatata ni akuko karikata hati nari bito abasilamu twine ikintu kikuru waba noza kushwera harwo kibakweta amahare amahare agonigaragara yako mwisiki yes omwisiki nakusabye cyakwenda kumariyo mukazi wawe aho kuba noza wa kigamba gimunonga omwiki nakusharra ni wari kusharaho ni wakusara cyakwenda kugira ngo abo mukazi wawe nico kigamba amahare utagomuzire okay yaya kusabe ntibiri ati ni wamahare ni nyende ntibiri ezente mzibazi gezo mwisiki okay kusigwa wa tata weye ngo wanyina tata wanje mama nakusigire ente zanjezi gezo mwana nizo bazizo mwisiki yes kandi enjugano izi wagamba itwe omubusiramu tubita ebirabo ni babiri ebirabo yes omuzire na medana agira ngo okuruga mwana wanje obwanteganise namushomesa yahika university atunga degree uza kutwara omwana ohikire ninyende ekirabo kyentezi itano omuzire na medana akikushaba aho mama na tata hata aho abakazi nibakira kurugira mwaho sente izende ita basi zabumbi ati oguyagenda echo nico kitukwenda obusiramu babasi bashomesa ngo abazira bari muri barebe ubwo mushomo tekugira ngo enjuga no kuba rizi kwa ngo nizawe tata winka nizibaziriza abantu aba asheka yakagamba yongero kunkuba mukiri hamwe nombira ngo ati mukazi wanje Safina nari Mariamu nari uha batu iba ya t-shirt ateze t-shirt tuzikore muki nari tuzitungi mukazi zizanywa
babiri utarigira mweze ente nezanje abo kwa ninye nazira omwana ninye tata w'omwana ente nizibazi nezanyu mwembi ako ninja wakacenga mutahi wanje oryaho aheru ngo busiramu bwo ni butana usemere kugira ngo hati omwana witu yatereze entina ibiri nezawe ibiri nezanje ti wayi nezawe kuzikore mu cyokwenda nezanje uzindike nezakore mu cyinkwenda ati aho nkibamwe mwayihaho kungo busiramu sheka kanosha ngo nibwinganinganitsa kunga abantu binje binte bikabata kubimanya ubusiramu nibwinganinganitsa mbere kimwe cyona kunga kizibu kiri kimwe abakiro bingi ubusiramu tibakubisoma muntu wa mukama ngo abantu bingi nibagira ngo ubusiramu ni busosora abakazi ni busosora aba yes no kugira ngo tubara basomere kunga wasoma ubusiramu kintu cyo kikoroba tine kintu cyoro binko busiramu kandi kintu kirungi ekiri gushomese bintu bikargayo ahabo kuba abantu bingi muri yo ko nyuma imwe mutekateka ngo abakazi bakasigara inyuma abakazi ubusiramu bukabareta norana no munjugano cyabandi bona batakagambiraga onjugano umusiramu ebintu byo mwishye emihi ebibamuhereza ebibareta nke birabo bari kushwera ebibareta enjugano byone birabibareta mama ayinemo umugabo kugira ngo nebyatata wenka bantu bamukama sheka noza kunyikiriza tuhendereraho mpaho abanyankore bajya ngo niri herita hwerira mugera n'indogano konka hine kintu cyo babasa kwetegereza mu rwakatano rurizoba ngo bantu bamukama ebintu abazire twino kubareberera mpaka omumbera zona tukugira ngo twino kubakunda aha kandi tukarimo hari akakanda kunayigo muri sheka no kugira ngo amahare yagiha hati aha mitware 2 mitware 5 yagambe ntezi wano kimenye ngo amahare iwo mwikiwoshemeye kuba no shabente numwango bitse tuba kubimanya ibi bintu kumanya amahare nabwo mwisi ne kiba kiye kintu cyo mwisi no basa kugira ngo nyo wamahara gange ni ndenda kungurira piki karoriyo omukane ekora bakumene bakwanzura ko banojya ngo nibashabentezo engezi wagamba hona mazima yaza kwecanga kutaha nta kimango zente nazigaruzayo nawe ni hagere cya musasa abakukiro bwingi omubitu butugenzere nito wowesa yana kugira ngo nyende mitware 10 nyende mitware 5 ni mitware 2 mitware 5 niyo yaza kushwere uyugize umusiza omutekere ogume nawe umuzarabana ukore ki emitware 5 cyo ubufumbo babutari mu baraka abo kugira ngo abantu abamwe tubakuma tibarabishomire tubakumbimanya ikintu cyo kureba mu kiza kurugamu omugasho omumagaragawe ebyo nebigambo bya sheka bantu bamukama mwikirize tuhendereraho umushomo gugwahwa gucyanuzire konka inshallah nitubani twijagarka rwakatano rundi rebekana ngo rishaha 10 noboriho base kwekwatiraho base kujye cywayiga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.